Good evening, everyone, and welcome to the Bosnian Press Conference. Asian Championship Club, Sophie Asian Championship Club, match 2, PSM Makassar from Indonesia and Shan United from Myanmar. PSM won the match. Final result is 4-3. Now we're listening a head coach commentator and following by players. Selamat malam, good evening. I think we deserve to win. We create more chances, many chances. Goal attempts more clear than opponent team. I count 7, 8 big goal attempts from our side, and for opponent team I count 4. On the 4 big goal attempts they scored 3, and on my opinion the goal attempts from opponent side was mistakes from our side that we need to correct. I want to say one thing. These last 3 matches for the Liga was not easy, because you don't know, but I'm gonna share. We have many players injured. We are working here, training on Balikpapan in one field that don't have conditions. I know that the entities try to do the best to put conditions on this field, but they are football players. They need a good cut grass for we can play the football as we want. And my target on these 3 matches before and this match also for this competition was on the trainings that nobody injured, because we have many players injured. Never happened to me a season with so many players injured. And this moment I don't know how many players are available to the next match. Our players are tired. We make a sacrifice game, and the goal attempts that we create, we need to be better accuracy. Today, one more kid be inside, a player with 18 years old, don't have experience on Liga SATU or international competition like this. Also Farul the same. And this is our second lines. See the difference between our first lines. I am very proud about them, because I know without a good field, we do good conditions for they can develop. It's very difficult. We have a strong team. And Terima kasih. Thank you very much for the supporters that come. I know that some of them make big sacrifices, and I hope that next game at home they can come back, because as you see, the players give everything on the pitch, and they believe until the end, and they not stop to support the players. Terima kasih, thank you very much. Selamat malam. Saya kira pertandingan ini layak kami menangkan, dan kami menciptakan lebih banyak peluang, dan sekitar 7-8 peluang yang kita ciptakan. Kita mencetak 4 gol. Dari lawan saya hitung mereka mempunyai 4 peluang dan mereka mencetak 3 gol, dan dari gol ini saya kira ini adalah kesalahan yang kita perlu koreksi, perbaiki ke depannya. Di 3 pertandingan sebelumnya saya tahu ini tidak bagus, tidak baik bagi kita, dan ini tidak mudah juga bagi kita. Kita sedang menghadapi badai cedera, banyak pemain-pemain kita yang cedera. Di Balikpapan kita tidak mempunyai lapangan latihan yang memiliki atau mensupport kondisi kita yang perlu berlatih di lapangan yang bagus, dan pemain-pemain membutuhkan lapangan yang bagus untuk latihan, dan pemain juga membutuhkan lapangan untuk rumputnya terpotong. Dan sedangkan di 3 pertandingan sebelumnya dan juga di pertandingan ini, target kita, salah satu target kita adalah jangan ada pemain yang cedera. Tapi sejauh ini kita sudah memiliki banyak cedera di tim, dan ini tidak pernah terjadi di tim saya sebelumnya. Kita menghadap banyak sekali pemain yang cedera.
dan juga pemain sejauh ini kelelahan. Di pertandingan hari ini kalian melihat satu orang lagi, satu wajah baru lagi saya berikan kesempatan di pertandingan. Anak muda yang tidak mempunyai pengalaman di liga ataupun di pertandingan internasional, dan kalian bisa lihat inilah skuad kedua kita dan sangat besar perbedaannya dengan skuad pertama kita. Dan saya sangat bangga karena bahkan dengan tidak adanya lapangan yang bagus, lapangan yang memadai, dan kita kondisi yang bagus bagi kita, mereka tetap memberikan segalanya di pertandingan. Saya ingin berterima kasih kepada supporter yang datang atas dukungan mereka. Saya sangat berharap mereka kembali lagi mendukung kita. Kalian sangat membantu pemain dan pemain sangat terbantu oleh kalian, dan pemain memberikan segalanya kepada kalian. Ya, alhamdulillah hari ini kita diberikan 3 poin, dan 3 poin ini kita persembahkan untuk supporter kita yang selalu mendukung kita tanpa lelah. Dari manapun mereka datang, mereka selalu mendukung kita. Dan untuk selanjutnya kita untuk fokus untuk ke liga lagi, supaya kita bisa membenda hal-hal yang menurut kami belum 100%. Dan saya harap supporter juga selalu mendukung kami tanpa lelah. We have many players injured, foreign players, local players, big injuries like Rez, Arfan, and now I hope these 2 players today, and also Daisuke, that not be serious. About the strategy, we speak about this before the match. If we needed to a tall man on front and to hold the ball and to be a reference, we speak on the meeting to go Juren, because we don't have time to prepare this, because on the field that we have is too much strong, and the grass it's like this, and the grass must be low, not high, and so we try to yesterday here to make some strategy, but as you saw, result, we create chances, we score goals. If we improve on the accuracy, we create more goals, and no need to suffer until the end to get the 3 points. Now about Persija match, in this moment I cannot say, maybe they're gonna make exam, but it's gonna be very difficult that one of these players can play or help us. So this is why our second line is players from academies, and some of them play one position and we try to work in another position. This is our reality on this season, and I think we start very well the season on the Liga Sato, but the expectations of the supporters must be not demand too much for the players, because some of them, they don't have experience, and if you demand too much of the player, you get pressure, and for our players, what I feel, without experience, they need freedom, they need to have mistakes, but they make this on Liga Sato, they make this on this Asian competition. This is our reality. Now recovery, and after let's see how many players we have for Persija. Dan terkait dengan strategi, itu kita sudah membicarakan ini sebelumnya, dan saya bicara sama dia jika kita membutuhkan orang tinggi untuk duel-duel udara, dan juga untuk pegang bola di depan, tahan bola di depan, dan kita akan gunakan dia di depan, karena kita juga tidak punya waktu atau kesempatan yang banyak untuk mempersiapkan tim untuk pertandingan ini. Kita latihan di lapangan yang keras, rumputnya
tinggi, tidak terpotong, dan baru kemarin kita lakukan persiapan strategi ini di stadion. Dan terkait pertandingan ya kalian bisa lihat bahwa kita membuat peluang dan lawan dari peluang-peluang mereka itu adalah kesalahan dari kita, seharusnya kita bisa minimalisir. Terkait dengan pemain yang cedera yang tadi kita belum tahu, kita menunggu hasil dulu. Dan inilah realitasnya kita, kalaupun mereka nanti tidak bisa pergi, skuad kedua kita diisi oleh banyak pemain akademik, hampir semua pemain akademik. Dan yang kita lakukan sekarang adalah mempersiapkan mereka di satu posisi dan juga harus bisa bermain di posisi yang lain, latih mereka di posisi yang lain. Inilah realita yang kita miliki sekarang di skuad kita. Di liga kita start awalnya kita bagus. Saya kira supporter atau fans tidak demand atau tidak jangan menuntut terlalu banyak terhadap pemain-pemain muda ini, karena mereka tidak mempunyai pengalaman, dan mayoritas daripada mereka yang masih muda membutuhkan freedom atau kebebasan dan membuat kesalahan sebanyak mungkin. Dan di mana kita bisa lakukan ini sekarang, panggungnya adalah liga dan juga kompetisi internasional seperti ini. Jadi tolong dimengerti bahwa pemain-pemain muda ini butuh waktu.